Бу улахан соругу толорор уонна Джон Эрелин түһен бербет туһуттан күстәг үле олуньюттан сагаламмыт. Күн бүгүн сүүс тыгынча сибекки олордуллан бу күннерге сыыс оту ырастыр арасаданы бир нардан арары түһүмәгин үгене. 2 класс бар. Кыгыттар стакан кариялар беге не борт кутот стаканга. Бу курдук үйрек управлениятын салалтатын өйөбүлүнен бу күргөө мүләга ытык көл жосоғын осколаларын үйренәтчилere, оғы жоғырын сайынларар кейін итилләтчилere спортивны оскола лөһеттере күүс көмө болан коллектив мақтала балысқан. Чақчыдағаны бір сомоға күйінен үчіге көрүү қарайы түмігер үйнәйлер белер сибеккилен әреллер. Бу улус барата көмөлөһөн ого барата көмөлөһөн хачудук үлели жабыт. Индикин даанаттан маннык химби догордан үлели бип болу. Сүйүнен тыгынчы сибеккине батарар туһуттан терилте Жона саңа теплицаны туталлар. Аны бир ыйынан буй үтүмен керени чурапчыга ытыктара. Тейлер тақаста күн болара улу балачалбах аксанынан булагына түйүстөгүнчө хебекке. Оны таханан бәбит нәһелек битигер эми кергетиге скверген бардыгар Колоколска скверген бардыгар оннами хебекке лодорго буландан кинлер олоннами белемни жабыт. Онон чурапчы сиригер хыллар олонқа хыйгын кергетияқтаяқ сибекки симеға қарағы үйерді күннете тааттаға ситер силигилир. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Сақа телевидениете, Таатта.